Genade en vrede aan jou, goedheid en guns, rykdom en eer, lewe en onsterflikheid in Christus Jesus ons Here. Shalom, shalom. Ek is Fransjo die Geseënde en ek bring jou die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe. Dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Geliefde, die evangelie, die boodskap van Jesus die Christus, of die koms van Jesus na hierdie wêreld, laat ek dit so sê, die vleeswording van die ewige woord, die skepende woord, die woord waardeur alle dinge ontstaan het en die onderhouer of onderhouder van alle dinge, Jesus Christus die woord, sy vleeswording, is om die original intent of thought of logic van God te kom sigbaar of openbaar te maak. Wat probeer ek sê? God, Vader, Seun en Heilige Gees. Van ewigheid af in 'n intieme liefdesverhouding, waarin daar gelykheid is met onderskeiding, besluit. En hy maak sy besluit bekend. Kom ons maak 'n wese. Hierdie wese is mens. Mens na ons beeld en ons gelykenis. Ons gaan ons lewe, wie ons is, ons bestaan, gaan ons in hierdie mens blaas en hy gaan wees wat ons is. Hy gaan het wat ons het. So die God, Vader, Seun en Heilige Gees, in communion, in fellowship, intimiteit met mekaar, gelyk tog onderskeid in die drie eenheid. Sê kom ons maak 'n wese. Hierdie wese gaan gelyk wees met ons. Gaan ervaar, gaan ons lewe deel. Hy gaan nie wees sonder ons nie. Want die Vader is nie sonder die Seun nie, die Seun is nie sonder die Vader nie, sonder die Heilige Gees nie. So hierdie wese gaan nie kan voortbestaan op sy eie nie. Hy moet deel wees van ons. Hy gaan deel wat ons deel. En ons weet wat gebeur in die tuin van Eden, waar Adam in rebellie ongehoorsaam is en hy sondig teen sy eie natuur, deur te aanvaar dat hy is nie soos God nie. Ons het groot geword met hierdie original sin. Jy het al gehoor, die verskillende godsdienste sê erfsonde, die Engels sê original sin, die Afrikaans sê ons is gebore in erfsonde en. But the sin was sin or unbelief against origin. So, teen jou oorsprong, Adam het eintlik gerebelleer teen sy ontstaan en sy wese, dat hy soos God is. En hy sê, eet wat hy nie moet eet nie, om te wil word wat hy is. So hy's in unbelief, ongeloof, teen sy eie natuur. So eintlik verwerp hy homself, sy wese, dat hy is soos God, deur iets skepend te neem, om soos God te word. Maar God het nog nooit sy original, sy oorspronklike gedagte verander nie. Nog nooit. God het nog nooit afgesien dat die mens alles gemeenskaplik met hom
Vader, Seun en Heilige Gees sal besit nie. Nog nooit nie. Dis hoekom Jesus, die ewige woord, of die logika van God, die skepende woord, mens kom word, om aan die mens te kom sê, mens, mens, mens. Ek gaan nie God wees sonder mens nie. Wie ek is, deel ek met jou. En in my Seun Jesus die Christus, is jy wat ek is. Ons word genoem, en mense dink dis religious sayings, dis godsdienstige clichés. Wanneer Paulus praat van ons is die liggaam van Jesus Christus, wanneer hy praat van ons is been van sy gebeente en vlees van sy vlees, dan is dit nie 'n spiritual spooky woord nie, dis letterlik deel van sy liggaam. Die mens, ek en jy, dan praat ek van elke mens. Ons is deel van die Godheid, want God het besluit, ek gaan nie God wees sonder mens nie. Nou, die rede hoekom ek dit sê, is ons leef in 'n tyd, of leef in 'n wêreld, waar ons klasse het. Ons het ryk, ons het arm. Ons het geleerd en ongeletterd. Ons het wit, waar jy nie wit mense kry nie. Meer peach color mense. Swart, waar ons nie regtig swart mense kry nie. Of bruin. Jy verstaan wat ek bedoel, ons het Amerikaners, Europeërs, ons noem, daar's Israeliete, en daar's Khoisan, en Damaras, en Namas, en Bushmans, en ja. En dis hoe ons onsself daar geplaas het. Maar God het nog nooit verander nie. En ek wil jou vandag oproep. Kom ons kyk na God. Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. En ons aanvaar dat die mens een is met hierdie God. En dat ons eintlik alles gemeenskaplik besit, want daar's net een mens. Die rede hoekom ons mekaar verdruk, onderdruk, die rede hoekom ons in vyandskap met mekaar leef en in kompetisie is met mekaar, ons verstaan nie wie ons is nie, glad nie. Ons het geen idee van wie die mens is nie. Jy moet onthou, die verdrukking van elke mens is verdrukking teen jouself. Sonde teen elke mens is sonde teen jouself. Die oomblik as jy goed doen aan die mens, dan doen jy goed aan jouself. Ons het nodig as kerk, en hier wil ek praat met die kerk, spesifiek predikers, en as jy nou luister en jy's nie 'n prediker, jy sê die met jou pastoor of jou predikant. Pastoor, as jy in politiek is, en allegiance pledge tot een of ander groep, moet jy regtig tot bekering kom. Regtig. Jy kan nie allegiance pledge vir 'n groep en nie aan die mens in sy volheid nie. As een mens, Jesus die Christus, en ons is lede van hierdie liggaam. Ek roep jou op vandag, bekeer jou.
dink soos God dink oor die mens. God dink nie van homself as God sonder die mens, Jesus die Christus nie. Jesus Christus dink nie aan hom as God sonder die mens, ek en jy, as sy liggaam nie. Miskien verstaan jy nie nou wat ek sê nie. Maar jy kan nie God eenkant sien en die mens eenkant hê. Jy kan nie God aanbid en die mens wat deel is van die Godheid in Christus Jesus minag nie. Nee. Die minagting van die mens, die onderdrukking van die mens, is die minagting vir God en is om God te verdruk en jouself te verdruk. Ek roep jou, bekeer jou tot die lewende God. En hier wil ek die ene met groot vrymoedigheid sê. Ek het oor die jare, veral hierdie afgelope tyd, baie steun, ewen finansiële steun verloor, deur wat ek nou gaan sê. As jy vir Israel bid, en nie vir Iran nie, moet jy tot bekering kom. As jy dink Israel is God se volk, en nie die mense in China nie, moet jy tot bekering kom. Want God sien een mens. Daar is nie meer Jood of Griek, slaaf of vryman nie, want ons is almal een in Jesus die Christus. Omdat jy nie die evangelie verstaan nie, staan jy met Israel. Maar jy staan teen Christus. Dis die enigste rede. You have no understanding of the gospel of Jesus Christ. If you stand with a nation against others, we don't stand with anyone. We stand with Jesus, who stand with everyone. Yes, he loved the Jews as much as he loved the Muslims. He loves Africans as much as he loves Americans. Because you don't see Africans. You don't see Jews. You don't see Americans. He sees people created in his image and in his likeness. And therefore, Pastor, come to Jesus. You came to Moses, but not to Jesus. You stand with Moses, not with Jesus. Yes, in Moses there is division, but not with Jesus. Come to Jesus Christ. Repent. Turn away from Moses, the law that brings division and condemnation. Come, accept Jesus Christ as Lord, and pledge allegiance to the King of Kings and the Lord of Lords. Pledge allegiance to the one who was willing to die for his enemies. Not kill his enemies, but he died. Romans chapter 5, I don't know if you read the scriptures. Maybe you read Moses, but you never came to Jesus. In Romans chapter 5, while we were yet sinners, Christ died. When we were his enemies, God reconciled us unto himself
2 Corinthians chapter 5, God was in Christ and he reconciled the world unto himself, not imputing men's trespasses unto them, not imputing the trespasses of men unto him. They rejected God in the flesh. They spit on him. But God, in his great love, did not hold this against them. He did not impute them. He didn't put that on their account. But now, if you speak against what Israel is doing today, you committed the unpardonable sin, and they can reject you. They can, even the church, they will take their support away. But they will support a nation that rejected the Lord Jesus Christ, and God is not holding that against them. They will give them money so that there can be a temple built in Jerusalem where Jesus Christ destroyed it. You need to come to Jesus. Get away from Moses. If you, and listen to me good, because it's so much love. If you stick to your nationality, if you have pride in being colored or Afrikaner or Xhosa or Zulu or white, and that is where you pledge allegiance to, you need to come to Jesus Christ. Let him open your eyes so that you can only see him. So you can see him. Come to Jesus. I want you to share this with your friends. Share this with the pastors. Share this with them. And let's bring the church to Jesus Christ. Repent. What does repentance mean? Change your mind and see with the eyes of God and understand with the understanding of God. Know with his knowing that man, all man, bears the image and the likeness of God. And this is God's original intent, that man will be part of the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, and man as part of it, where man is what God is, and where man share what God is actually, not possess. That's why Paul says in Corinthians, you can read it in Galatians, we are co-heirs with Jesus Christ. Hallelujah. We have everything in communion. The Father, the Son, Jesus Christ, and that includes us, and the Holy Spirit. Everything in communion. Blessings to you. You are precious. I pray that the eyes of your understanding will be enlightened. That you will come to know there is one new man. Go read Ephesians chapter 2. And the Bible says that God, Jesus Christ, abolished the enmity. What was the enmity? The law. Because the law separated us. It was Jews and Gentiles. But he destroyed the enmity in his body and he made the two, Gentile and Jew, one new man. Hallelujah. I love you. I really do. And that's why I'm speaking my heart in love. The truth in love. Repent. Come to the Lord Jesus Christ. And once you come to him and see through his eyes, you will see every man is precious. Every man as the image and the likeness of
God. The divinity is in man. Come to him. Father, I pray for your precious children. I pray that they will come to know Jesus Christ is Lord. And in knowing him, we know who you are, Father. And we know who we are in Christ Jesus our Lord. Amen. Beloved, share this. I do daily devotions, 3 to 5 minutes every day. On the comment box, give us your name. I'll send the details so that you can subscribe and receive the daily devotions and be transformed on a daily basis. If you are in Upington, make contact with us. We have different churches in different areas. Please make contact us so that I can connect you. Blessings to you. We love you.